sefene gadanga ibe gananya mulla na iro mun kumbene garanti na garanti nya allo munda agange be okude fami mogonya okutini avenir nya ona kanin tagani togoro munda ange mallemme ange malla koye amme dinan koye ana kake gaga na Allah kutate subhanahu garanti fetikay garanti niremme kay me anto ko kene battenyay anjamu kene da battenyay agana ni no kusu itanna lemine mara serebe ga wori no kusinati ko gare meni kay konde ke mara eskay ina duwa marandana kedanga annam maganya nanti konde kere me mara de soron toro ke fa koy sigi dingira fana doga sikka kamma orni sefe gada Umar ibn Abdul Aziz Allah ta'ala Imam Shafi'i gatin kere danga Rashid karagandinyani ke Umar ibn Abdul Aziz ade garanti yogo ya to iro munda akara fallaro munya kammo ne mulla sire sugana ni gillana nyalle soyi anangaju saro garono kenga fini filio on mulla sire kada sorofi lillahi ala nyakama igere batte be to saga sire kofonga Dakaro nogonga kenyimme yani conférence ke fankanyimme sari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala oga sefene awasiyan kamma ige kalla ide laydu khannu yogoni yankara rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wama baddalu tabdila Allah ta'ala ati soroyono yugungono yagarungono ide laydu khanne nyakine Allah kallendi uta kamma iyogone gambirene kellaydu khanne yakamma Allah ganne laydu ni kutimmandini afana omare nyagare bege fatire kundu Dakaro o salla furenga kemiside imme ayere kundu mare nyagare ke atogoni Maryam jara inata da yama ke yagare abire miskina hunyai le nyagare mbane ane maga are meke kati sino tamide nagato are meke ne kenyai awoba makoy ke yagare sara batana nyan nyado sere batte ganati sere suni sara batana nyada batenga harfo banta magante yagulu igeti sire suni khatante nyai qari duna sugana nyamaga amma waranga yagulu dabatenga sarabate dinun wa daynun tambo nyani ade tugani nyane dabate tambo kanne kitagelli duna sar yawm alqiyamah ngarin angana sarambotu mande sara subotu marumu garantu mandi qaragana nyangere mekitambire yenno angana nya sara kutana khatante maromu gerangu yindi garange meremme kitabire yenno sara batte ante la haraduku letirinya nanga deberini allo munara sagandi katanga maromu tanani nan qarangunde afosire ange walla duna fo burange walla duna sara kuten kane kundunye ke yagarenya sara battana anda giri bamakoy ani telle khayay ana rega golla anda gage sorenea anda qalsi be kitante wina ma gane khayni katti ma sarenna fa gamba ka kite nya ga golle be be ni fankan golle wagatiri sarin ke maga fatini ngere kumandi legere be utauti ke yagare mada ati daga kumandi kine ke yagare ma fata ko tayimme Allah ga hinne na islamin puresu ke yagare Senegali idaran qarallu malati menin noqu igeti hajunye sorana na nyano ode khiri kembira akhi sidibe bamako nanti alaw telle sore walati menin dangaba ati kenni khairinya ikenna nya sorana lati meninda akhi ta illa karansu amut fulleke barake ajeje ata illa karansu anali Dakaro ati dugin daga ko imada age fati kota be ngere ga sarenti taganirna ko iti amme saha atimma dungen nan daga golle alati menin da faban kallano
la'alla lana hinninga na sahakininga nintorinogo la'alla anin kay me mungundi din sinon tagandi anagogin kamma ma waran nan daga ati ona bito sikikini ya ini mogo sirondi ari yera me dangi bito dan tanto faban kallano kunogo adina sogadina giri awoti a opere silamini sudi takke fade mandenga operation mili wode fo alhamdulillah operation nga dangini bito nagati afati dakaro yere sere sunta naga yere me agri malinga oganya passing kinne nariti ari do faban kallano nyanantina linya inogo inalli soreidanga iga sentida iga selamane begira inarinya faban kallano nogo ogana alsi sukkinya iya wuti yaragana adire men khalfa ima yade ya ganji nyambo ga geri afrenya nyille katti sarenga Allah ko kare ke karamo wori kare ke nganni wori leminen tere nan tayetu faban kallano kuno bal sonin ke yimme feti ma fagede ke karamo fagede kitatare ke nganni sire faban kallano nda kenya rogeti anda goto mo sumogeri conference deberi naga simmandi de ke yagare ono kilin to gare mekere saxe nga gadi ari kararo ku faban kallano nyabaten lawo ke conference deberi ni maliyeni nogo afram pere nageri fatile dakar wala timeni be dan nalita onna kinyande xaye kade ke yagare remme kade korosi dakar fogumu khadama korosi allakum afillandi o ahi adama tarawre abaka golmiyay lemine nyani fonnan kaye nyani ado khanuti allah nke ganani dakaro moto nyane maga fare su ganani maga ne adama khillana de birana rakini kurangol nyanga na nyani problème ganani kurang kidare ke adama nari telma gade faba sire do saga sire ko fon kanu lembane bega maga kelle mege jidi ade tora saga sire do faba sire yimman kenya adama papa abdurrahman kamara dire meke tora de kine saga sire do faba sire ke adama kamara abubakar kulubal faytaghuna ana la timini ku kamma dakaro yere alla ganno da tugana ado golnyanga non su abubakar tatidanga ala timen nokku ke golle sugana ni kuran kibare ime fosu muri maga iga debere fi sabilillah ala timen dingira be go maga oga mullana taga senegal ya yere ata golle ngana nyeme khamma kura deberana khiri khani khiri ina sigita golle ke adama fati ante khasole fo bakka dakaro no ngaire sara ga fatini nda pela nabsangori tasiko meni wat lini kama nge connecta falla abubakar dinkiri atadama meselle sheikh ahadu nyana nga kayagoa abito fillandinga 6h du matin message li katinga nanti adama fati ade batten togo adi laydu khannen pati ati mettebe alla gire no wondida iye nyana dakaro faban kallano ndanga khafu fi sabilillah ke adama khafati adi le nyugon to wagere to rafa basire yimmanke abdurrahman kamara ke adama geni fatini sara de woti watten ko takamma akite yen sudaga legeri matambuni nan sega kamma ken ko ta tambuni ko khibaren su ko mi baneti bana men jangunde fotuga agebe nyantori laydu nyanone alla kanyona kinyande khay ona adama korem pay wona tambunin tuga ade laydu nyawtu bainahu wa bain Allah watende kallende wutade bogano honga ogeni tourna be de berni senegal ani do battenga maga nyemene ke mare nyagare gafatini remmen to kundu yayi adima Allah komo message nyani na laki nyandi khay kana kufay besu gani ngani yengutan nasirondi besu lawo fode berini ke fay fonta maga ke yagare
mala usorene nari sorala timininda adama fonta maga mala e kurangollenda nari kurangollende beri faban kallano nda khafu ma anken katimanne de berini mpaba anka katimanne de berini annabi sallallahu alayhi wa sallam agana gangon de beri kundu agare sahaba nin kiri aga Allah koyni aga arjanna kite killen koyni iyo goni nyino nga fosun timaga fonyino atogo nyani ulba akende manne de beri sesun tamaga aga dan katiro no tikebe agiri wuro nyaga sallini angana sadaqa mbagandi anga arjanna kitate ati Allah fontimaga annabi de gangon de beri alayhi salam Allah selamane beginke ulba magalenki kenni silami be nka hakkenga da batte ibe gana magan sefe nga kenyane de nkane baraje nya kitata law ina arjanna kitati kengol lenga khumbele ibe gani ndambe bonondi alaw ina nkana arjanna kitati khumbele yawm alqiyamah ibe nda foko nginda ibe ndi haiba ibe gani lebu laalla nkana arjanna kitati kan nabi gituna sadaqa bagandi alayhi salatu wassalam funtim maganda bagandini nka silami sunga kengade nka da sunya sadaqa fi sabilillah mananya bogno ko Allah jomme khumbene aken sadaqa mpay kiyade de beri wuro nyai sira sunta gala illa Allah magantanya Allah jibril ana ko annabi danga alayhi salam annabi ti konde sadaqa bagandi wuri talla dan sadaqa laga ade kefi sadaqa raganto beni ge bugu ke wureni sere sulay foyego de berini sere su ntono nga illa mange de foyego de beri ku faban kallano khibare anin kedan ken suya kamma anga mulla nallo mun garanti kumbene nallo mulla halanti kumbene al aqilu man utubira bi ghayri sere bege wajuti tananga simme anga khini bandi gani me khala ige fatiro munne kam golenki ikore ne kam ma simme la halanga est ce que kan nyimme fo khala qari iro mun qaran kibaremba qari iro mun jarande bange fo khala atunanti an kagana fatan kore mpay tengini kundunyai Allah mun kumbene fu beni ge fatini korento i korosanna hinniya Allah tampalle bonondini Allah wan palle korosini Allah ta'ala de nabiy Musa alayhi salam are qidri adi waranantina ngolli faban kallanonda e fabani me kismanyeru ndina nyaga sirono Allah komonda wa kana abuhuma saliha Allah medungi falle ga bonna medungi na bure ga bonno sorobeni ge fati aghininga na iro muntaho maga oni koren korosi falle oni khidima yi falle kumbene ona fay Allah ga sorobe wallahi ga sikoro munda iga sikko korenda nga birambo ga na fati Allah kom kelemine bege giri tanjigora na qur'ane kharasa sagare terinka qad dakara lati meni kuyani lemunu manne no yirigi nyeru lemunu kebi asuduguta Allah kitabe ko alati men lemunu kebi asuduguta iriga ngana faban kallano bege duguta qur'ane nga saga sire do faba sire aw tamfilala time baka asuduguta qur'ane nga ima jiginantina soro kita inani da fabe igare ni Allah kitaben tanga ima jiginantina soro kita ganya ni da sare ikungare ni Allah kitaben tanga alati meni kuno gondo mutirindi ni kesiyego nanti manne lingan kendangante mungunu de agenya ngabire ange kontate ati kota begere mugunanti saga sire do faba sire iti yutu fi sabilillah ina qur'ane tanga kullu mun afage duguta qur'an tange yenga ke fagere harfe sukhra sire sutta qengade qarange duwida qaran kara falla baraje nge jofenanga wala qoronya kundunye ona faban kallano oni dema oni khidima oni korosi Allah komo ibe gana nyamulla nire men kumbene yatu lemmen ne garantini kammo avenir ni manne
mpai kenya ko nganda Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala aro Mansuru yakama brambe Mansuru genya yimman kenga khalifa nga agera kama ati Abdurrahman danga ngaju anni ngara kille ati ya Abdurrahman idni ya Abdurrahman nemulanna wajunde ya kominda ngana ni sakanda na sogu ngana ni gillinda na giri minga nkara ko tabe ngamte mungunu de ke wajunde xanne nemulanni ngajua anni ngara kille qaytu are manne ko ngada are tindiya ati anne mulanna ngaju manne wajunde ne fini filliyai ngere kebe mugu ado ngere kebe wori maku filliya fe ngere kebe mugu ado ngere kebe wori atada nga ya amir al-mu'minin anne mulanna ngaju timanne ngede khibaru beni wori nyimme bire yenno alla gadi ngaju te ngede wori nyaare anne mulanna ngaju ti kunyaiba walma anne mulanna ngaju ngede khibare be mugu nanti kedo kenya adi ngaju anne mulanna ngaju ti kanne hakunne mulona hawaju ti kanne keba gede wori makeba gede mugu agede kebe won kane mulla ananga jutti agede kebe yaraga agede wori agade kenya ko adati nkene mulla ni ngaju tangede kebe woriya ande manne wora geda ngaju sara ke suna yere terinka ma tawanna ke sefe terinka gari ni ke sefe be ko Mansuru danga mpaba tawanna ke sefe terinka agari ni sefe be ko ambe hajungan kumbene ofaba yego nga ofaba Muhammadu Jarite Allah ga hinnene odaye imamu nga gala ododa kefabe odare metude Allah kibarenya kefabe saringarni ke wajunde keko aytu kefabe mannenya ay megedidu waja hadidu waju gere kebe woriya ndade meñi Ethiopia aéroport ngana oga masala ngen no atillemme khibare andin kitab ne mulanga nari malinga Bamako angana ranari no kongori na khibare ke na amasala ndanga nti problème sunte ogeri Bamako ndaga bange adi mobile muto daga gunne ke fabe fati yorunya na ke fati ye jabi papa jabi sun kasu dangin teke yana ge fati ndaga papa jabi mbangi oro mobili nga odega adi menjangu filli oge daga ade miside koyoy ayam punge ke miside bogano kamunde wuro da gede deberi chateau be agede sogo forage ni begano sikko yana gedi deberi ade sakanu nya deberi kamunde wurodu nyenyu bene gama ari ko nginda ngoga tagon atille me manne ninge dan crédit nere atinde wajunde nyana dinga junde woriya Sénégal passeport diplomatique namara ani Chine sino mane malla de kite nyada atira nde banna suge kefi il faut que be soufati mais il fallait mesiro ndiro munya wori iga sangana ti fabe ke nabure ngitu ke fabe gebe nabure muru mogobe mere me wori ino honga agere nabure ke wallan kibare ati haruna ke andim konondi nyara kille nan kawa ke dingira nyara kamo miside ke ampunge kabana ende debe abani ay ben hokono ndem video ndebe na miside ke kamana sank ati kedin ke waju adin kawafi atangan katikebe to qallu munda torida hakuna bure romum pagere kani kuya nya sangano kuma ifagere nya Allah kutenoku iyeti faba gere tampibe worde kena bure batenga qaremme me kitagati qarona gere de berim pabara ona la timen nokutu mona misire sigindi ati kedin ke waju kesati kitabe wajunde kenin ke yimme kebe gesefe watu sani message nkani sara ga fatina de message nkai tunkaranga ago kunyini
oga masala ngakam tunkarantona message kay ogere khayre men ko sta fage fato ma Maroc oda furenya telle malinga ke waqato telle salle ma de nyare kellayru khannewtu na dingira ke sigindi saraga fatini allakum kengeni oda ke fabe kundu kengeni aywa Muhammadu jabi Allah ga hinnene ya rabbal alamin ke gare kenya ko Umar ibn Abdul Aziz akhibare ageta danga Abdurrahman bin Qasimini waju Mansur getani waju angere kebe waranna ko kasuna ke atrinka Senegali mani adon pabani qabeni gamulla khakum benen garanti agere sefede ko ngara tigere kebe wori ati tunkanyugo Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah alla de arjere ade romu tamide bane ade kenya kita agere romu beni kita ade romu tamide bana de kenya kita ibire yen nogonga khalisi be agede to dinaru ni tamide sego de kenya to igenya kasanken qobono ide dinaru ni kerege utu baka kasanke kene qobo na qobote ida khabura laga ide dinar ni nagatinya na khabura laga na khaburan barandi qoboti kenga na khaburan sogoti kenga karagode nagato kenni maneme kobu dinari ni tamide segu gani atoko dinari ni maneme atoko dinari ni kebiyai ide kenya tagandi aro munde menaga ati ngere kebe worim pa ngajunu teya keni Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah aga fatina re rom tamide bane atoko kha adina buren nafaqa fi sabilillah agani kala kotabe dinaru tamide segu anyama ko bu kebe ga kasanken jonko ade qabura sogoyen jonko allakum atinde serewori kengeni banna kengeni tunkanyugo Isham bin Abdul Malik ati Isham bin Abdul Malik alla da ganya gade rom tamide bane akita ka are mesugaye wujina dinari anyama agere kebe to akengeni kala ade wujine dinari ya to remme sugire kebe kita ay milio bane dinari bakar mun khaye ke dinari ni kebi antagandi kuro mutamire bane na ganga fabengere kebe to karante besu dinar bane bakka khakege ni fatina de milio nya to ire mesumaga akhaye ngenya kenga atinde ke wori ko su karanjo nya idiro mun to kundwa kega fatini ade ke khalsi khore to iro mumma ke ada fatini ame khalsi to iro mumma dinar bani khari besu me ken kita angana dinaru ni kebi tagani soro tamide bane naga besu te dinar bane kita allakum ka atimannenya atiri ide Umar ibn Abdul Aziz idaro mongori akara falle aren bane nyiri ni sigi aga kemesi go khobon aga walla gajangi nga fi sabilillah aga kinni jihad gum kebege fati aga me fotori koremma kebege ni hammini de wandirumu aga hammini do miskinani aga hammini do ala timeni aken karafalla gadi korento foganti maga janka sara ga kalla gani wandirumu qidimana karafalle tini kello munya walla bane suga sikki aga kemesi go gobono nas na nafaqa fi sabilillah daga jihadu nyaro islamin kurembate kemesi go sigino qubane afalla Allah gere bereke beraru munga afalle suturi atike Isham bin Abdul Malik be ke banna gore gani fatini akenge meni hammini de wandiremme agemeni Allah komo demana agere ke miliyari to giro mumma agemi kumbene garanti tide kello mungori ga nyaagere sahanya khalsi sufa be ngere to da subono di den Allah mutefo ide kumori ga nyaagene ya ati kedi kengaju igere kebe wari dire yenno janka Allah munga veni rifetina tinna kaninya to rimaga janka ya veni rifenna miliyari to rimaga ya veni ni manne Umar ibn Abdul Aziz ageni fatini igere tirni am tay kala anne manne to qallu mumma kuya suban maganda sunna faga fi sabilillah anda suwara alla kille anne manne to kan koremma ati ndallan kan ne nya to hima inan kono Allah subhanahu wa ta'ala nana na buro to hima igeme kono Allah ndi dema Allah kute nan karafalle
أنا قلني ما قال الله كتكلم إنه ندلو مما نحن كانين كريا نحن الله كويا نحن هلا كويا نحن نفع عند كويا نحن كرانو قلني ما قال كنيا قال الله كتنا تنكاني كويا أتيجنا الله كنانو والله الله انتي والله الله نديمنا يا الله سكي دعايا إبرة ينتهطنو إجمعنا الله كنانو ممكن تنا برين تقيمة غير الله كتنا تينكر فل يقولون فاتني فرنسا تاجر قلسي بتوعي 40 مليون يورو بكا نفابه كم هيجي إذا رمون تاغندي قد فوتو بكا لمباننا هيجي باباندانا أنا هيجي بري النغا تيرم منتي هيجو قال أغاني بابا غا هيجو مولاي مني هيجي غربانا قم مغبغو خينا أنت نبرنادا غربانا قم مغبغو رمو نياني أمي قال خيم باقي بيني قتاقانديني قال يغنا تيكيك نينيام برابي بابا غا تنبيدي أغا ويا نياغو نياري قال كينيا مسيدي نانيا صدقة جاري يا بابا دا رمو نمخلي تريبنال ينتدوين نعم والما بابا دا كيكا بفاي قال كيكا نا وقفنا فابن كلانو دا قمسي سبا كتبه أنا فابن كلانو كلنا كينيا ني بابا ورغين دي نقوم بني خبران نغونا كينيا نيارا كاي بابا دانا في الجنة لم منتدوين اتني بابا كي كراتا أنيمي أتي إكن تدونا تقيرو ممغا igananya igante kannalla inna miri de mallan kuteye kam ka igananya ga kannalla ni tallani korofniya allanti walla wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kome sugana kono alla ne bogno kunyanya nanda alla wa ngarje gene foyi angeme dude kebe tawo wala abdurrahman adeke yako nanti Abdurrahman ibn al-Qasim atige de kebe warage di waju kedi kenga jude nde kege ni kala tida lankanne nyato gire mumma inte na bure to qima igi demana iga alla kutana ifalle inte kani to qima ige me konallay ke kaga nyana yimbello yen sababu nga imegede no ndiro munda kaygena alla koyya na ijikundi ni kono ndallay alla tallan kanana to konage khotom go sallane bugo kunya kinallan kanana ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أنا كنا الله إما دعوت نقص الله بقول نقولنا ما أنت دولا كن للمونا نكرا فلي قرق تريبنا لنعلنك ساغي فابين يفاجدا على فابين كيم بتي والله ناني بابا تنتي كنا بره مورنده بابا نكتو فرداني ستيمان ديني كنا بره Kenya ni nkerni ramu begarni simme baba tampi baba ni sallun kapame de kena bure batenga baba imme ramu mbira la tima gunya anti ramu kala gado kena bure batenga baba ge kara corona baba kumbe ne garanti kallum munkitene nanti baba khe koron kare ona nya miside nga sallen nanya kenna abrajen nan jofe babay baba khe corona gedun so bakke abrajen nan jofe babay ma khe corona nde kudeberi nantanya faban kala nonda jike man ayinne na jofim paba kada ga khayum paylen ki gelli ken se fega kongini har serbe gana kite romunde menaga nantona kewti yogona hiju nyim pabara yogona umra nyim mada lamunna gadanga inte dungene kewre na muya nyaho irabono ndam palle mun to inya gandi nanga tunanta mallan kanero لمن أبوه تجمع الله كتير عندي ديما كما عمر بن عبد العزيز لك ياكو يمكن تدير لهم كتير كما بل نلا يكوين يا سبحانه وتعالى ولا كياني كيبي غيري وعبد الرحمن بن القاسم واجو غيري كيبي وري بيري نسمي مع كل قوانين كده قصو واجو الله نيا سيداي او فاي كميسي دي بينو انت كمان تركم باوني ادي دبري ميادا adi simmandi oda ke faabe aye miside keno aye Allah ka Allah nanya seeda agere golle be deberi adi simmandi de Abu Dahdah ke Abu Dahdah annabi sahaba hore yani annabi sallallahu alayhi wa sallam ala timellemme wa ni madina atagallemma adamu lini tege entaga
temere yegwane no temeri tinge nyane no ala time ke tege yellante tegene nan tolongo ma temere ke aga kuti bakano ade ko tagalle makeda ante dungene ba ntike fabani simmandi ke Abu Dahda haya anya dungene anna ke temere bane na kutu bakano na kendingira kininga faban kallana nyani min tege yenge tolongo no ngata gana Allah komo igon bara igonti inti temere ke inte kare ni da ke temeri tinge kudo ala time lemmeke agan katti tege ke tagana me dunge adaga ko annabi danga sallallahu alaihi wasallam ala time nim paba rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaga faren ko annabi danga nemulla nin tege nya taga ka ke tagalle masegume foyada ntana ndurugoto ani temeri tinge ke banankare milla intege intaganona kutubakano igonti barayme dunge annabi khanjon dala time ke danga sallallahu alaihi wasallam annabi tadanga ke temere kinai ke ala time ani tege intaga na temere laydul lagandal hadith fil bukhari ay bukhari no temeri tinge aga arjanna tarananga ujine sine nyana ga trena siro ngure kenge nyana ndanga fil janna angana kari ke temeri tinge bane na toga la time ke maga igo medunge igonti ibara annabi tingan garanti nin kenya nanda na garantiya fil janna arjanna no katro ninga agana nyanki ange dungene mante dungene tagebe sergebe anta hono kari segana ni komi iga yugo ke jelegin nam nan tamme dunye annabi ga kongo sallallahu alaihi wasallam na temeri tinge ke kine ke faban kallana na arjanna garantanda ma jelegide kani mane menan ke maganga taunere est ce que ange ando mugarikari nanti ke kagane ndekine faban kallano luwaye subabaka kade kine faban kallano ni garangen tuba ini jarate kade kine sumpun korinto ananyida ngajike saranga igon jelegina illa ndikata nyimme angoto kone agana seretana yakamma asfellinge nyano ga kongo mega nanyo yimme kamala kani mane menan magale anga kunan tan sumpu ke fay tambo nya fa katana bakita ngala Allah gara appartement bane chambre bane kinne maga tuba on Allah ga senya nanda ko tabi andenya man nanga tinan na yugo ke jelegi anga tunan tan sumpum pay saketo sonin kara bire mo afay saqa watenya wala odemana nanda fatiha onari maro na gobe tenna gobe maga jelegi atenginda nyimme kembire ke sahaba khoreyeno kengene Abu Dahda ade manne ko akelle semea arjanna ga kitene do kebe akende manne ko ati yugo ke dangin zarde ke tu ke dingiraba ko mottum mi temeri tinye yana zarde ke no etazingano go gedengano go nga jinga ya suga jike minne anye tuba yugonte atan nabi alayhi salam nkege ni zardinge ke nana kini ke yugoy ko mottum mi temeri tinye gaye ari etazingano go ado gedengaye ngana kini annabi angere arjanna kebe ko nge kitaba annabi tange kitta sallallahu alaihi wasallam atalla nanya sedai annabi nde zardende etage nda sukine lenki Abu Dahda di korem patele luwaye nya deke ala time batten ay hadise gum ngana nya sharhu nanta geni telle adeki yakandati nyake Dahda bahu zarde kene honga ode gagal na yo xalle fetiketa iti gari romunga baka temeru begani lomunu magagi juntan no ati khade sali kana hakitan begay Allah ya fono khalle feti de arjanna batenga de annabi gede kebe ko sallallahu alayhi wa sallam ke Abu Dahda ufa bay go fay miside ke sheikh gelli ya gare ke geme fati ngari na nyamullo na mewori ati gakku ade ko fa Abdurrahman Kamara danga gakunda na mewori kana ke kakaiti mutu kanyani afai pikin are kadara kemela to 2 étages ndekina ga fi sabilillah afai taxno ma miside ke afabaki 2 étages saga sirero fabasire atagante anyamante ndekina gay khana rola timen kara fi sabilillah
affecta on yera kundu itati kumene ngana kara lamunga nyana mo be impalle ke andin tire nimbi ngirndi nalli alla na nyasida ke fabe kamma ati États-Unis filla tagante nyamanta faya magaluwa ya nyamanta fay pikin saga sire do faba sire ide kina kay fi sabilillah lenki sugana likayti mutu khana ro khala timenin to ya dunta fofo sanna merito ko السابقون السابقون أولئك المقربون وكسي كنون نغا جماني تي جماني نغاخر كتفا بانكالانو نيي خمبنا الله ننترين دينيا غاكو عندي فارن كنيا دي كامو نانكالانتي مكونغان كلي كاتينغا نغاجون تان كاليما ريس دي بياد الله انتنا تانا دانغام فينتا كاليما نياغونو الله يانغاتينا كينينغا me faban kallano parente la kinyande no kusugana ligindanga nde hujjanya baka duka ma yawmal qiyamah la gana nyintirindi mani qoron suugu de kefabe battenga li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati besuni se ko nyaade bere ninti sahaba ni yogo de temere yallin yogo de kitti fakkanar yogo na salli wuro kenna nya sadaqa anke de kan sigira faga dakar ala timeni ikhbarum pay khama khayre daru ke imam ibrahim tunkara ya hal daru muma oni yile ne yogo ya batte atogo nyani abubakar jawara gambia seri sera ya sedan taunga dak gambi yala timeni noku anyeme klasini tamude fillo kamunde wod misire na fota na rakama na gara nokunde beri na muku yanka nokunde beri jogu segi na sude beri me ke taganden finance ndana abubakar jawara gelli golle nan joppe kam maga daga ko cego bo hala utimma kharisima utimma daro be daga timisire ke tapi suga gemme khana kininga ngani france de message liti kaptay nanti portu sugaro na la timeni kudara ada sukuma de shini ayer abani ati kada mulla karonya nan lo barakia khayeni khumena kanda ka karoni wutu sari sorongi wutu ati nkey ko rengalenki nki abubakar jawarante to khumena ko renganya na mobe daro dani yilene agol nyan nokuni nyaga kamagi koyni baneti bari gambi faban kallano nde kono nga nanti dakaro o haji abubakar jawara may faban kallano nda ko ala timenon ti fabani tu ganyi birane mo so o ya maro munni nde ko yere nti serengiri france odageri dome turkiye nyani ko tabane abane de 24000 euros na bagandi de dakar la timeninda na nyila leydu mutu combien 1000 euros nanti yerna financer de o we manne taw no soninko ku faban kallano be gano o sumpunyan o akhini nyan ini birane de wangan ko renga mo be Allah munga tini baba tekininga igani tini baba ngajunge kya baba to puntinta igani kenga kongo menenki baba ntono igati ni baba kekininga wala Allah komo keyani na besu hakle nyankandi faban kallano nga obeni fay miside kenogo onte bakade na utu garam mogoni jile gumu qasigila qasira sunte bakama besu gandi takkenke falati menim maga Allah ka kere ambegin payni neda nyimme ay besu ni khallem bagandi faban kallano nda kumenante tankaro mungar ni nyamo gobe ige karani koren to maga koren sigiti ni dema nan sigiti faban kallano fardu kifaya nyan o sugana kuru o gani dema o gami khirni katia ifayo maga sobi gotane khadaga igala hala kebe angana faban kallana worno qusa dema ante to kumenallo munganya na mo gobe no sugono yimme mbuga raswana junubun kitab ke ambulance be fay sikire kundu o faba yogo ya furem pay sakano onga nanti wutine oyerni sallakamma aga fage bogi korengalenki gelli kallen nawtu ko tabe aro muintara atoro kongo daro mungaitina la timeni nyani keta aya ko itini furujanto nyani keta anabure itini khiye nyani akanga sasa ifatini badenya iramu beni garondine ne khilli kasanke nyai akan to nyane khabura ola ke fabe be famblansi kallaga hinnini alla ga nyampana magana falle suturi agaro mum page ke fi faban kallan kone to de sami fanan naga minke nyana faban kallana mange nyari na bire sunga ko france serenya ni 1000 euros tuna kininga gako kade kenya kana faban kallano ndema o honte to ko menoro munga nyana mobe ada kini 18h fajri nga fati
agaru mun ke falati me dinga ke fi faban kalla ke anu maga Allah ode kinyandi Allahumma fashhad alla nanya sedai be suni takke ke fi faban kalla no maga dakaro halati meni alhamdulillah nanti rigi lomunu kebe asudo qur'ane tanga iduguta keni khairinya o faba gana kede beri an qade manne de beri Allah ganna gollu ko suro gana ni wara mawazinu hasanatin yawm alqiyama e sere sugero tikebe ande nyanyi meyada anyi meyade dunyini dukane yawm alqiyama o mare nyagare bege fati faban kalla non kibare Allah ga hinnene o akhi go be gage fatini hammin to ya ga gollini di batte makallenge de wutu sari ada fatini ke ya garege fati kundu kebe geri sore fa ban kallano na atabu bakar danga sari ga sorana kita iya kenna daga sori danga ke ma gambane be ada ma tarawre kebe ge fata de nyade kella dum kin ma ga fage fati lenki adire mento Allah ta'ala nga hinneni Allah ga nyampeni maga na firdausi li ala nyodi sebetiranga sero summa bogu yere an sengeni ke banna nya faban kallano nda maga bogu misile kan sengeni ke banna nya faban kallano nda ajo penen ke yimme are garam mo suga ta gonere papa kamera ka sona ka kitolo no jiba papa sumare papa njay asu ari bane tiban sheikh angri gambia on tanto kono wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh